نام من مهرنگ شنازرو است. من از 2017 سال از همین بنا بخوراد دو خانه گرفتم. متاسفانه از 2017 سال یگان نماینده 2017 سال نه از 2019 گویم اگر خطا نمیکنم از 2019 این طرف تا این جانب یگان نماینده همین شرکت با ما نه واخوری میکند نه با تلفنمون جواب میده نه واخوری هایی که در نزد یک واخوری در نزد حکومت برگزار گردید که در پروتکل ترتیب داده شد در پروتکل درج گردیده بود که باید صاحبکار انفرادی سعداللهов ممتاز خودش باید می آمد خودش نآمد و پسرش را روان کرد. من خودم سعداللهов ممتاز رو دیدگی نیستم از 2017 سال. باید آب نصب میکردن، سویت باید نصب میکردن، لیفت باید نصب میکردن. با زبان در طول همین از 2019 تا 2024 سال 3-4 مرتبه زبان خط نویست بامون که ما آب و سویت و دیگر کارهای ساختمانی رو انجام میدهیم ولی تا حاضر یکون کار دیده نمیشود. یک سال شده است از اینجا خانه خریدگیم. خانه تا حال ساز نشده است. باید ساز کنم. لیفت داره نسبت هیچی نداره. خانه با چند کس فروختگی است. ما بوده که معیده قطعی در کوارتیر از خانه رسیده است. از رئیس شهر رستم امامعلی خواهشمندیم که همین کاری ما را بینم. من یک سال شده است اجاره ده میشینم. من دو کودک دارم. خانه با دیگه کس فروختگی است. نام من فیضی بوده. من سال 2017 از همین بینو یک حجره خریدم. خانه یک حجره‌گاه. از سال 2017 تا این جانب چالی که میبینید سال 2025 شد. حالا هم بینو انجام نیافته است کارش. مراجعت من با محترم میر شهر دوشنبه رستم امامعلی اگر امکانیت باشد از دست شما همین کارها بیاید همین از نظر گذرونید. و همه جا مراجعت کردیم با حکومت شهر و همه مثال مقامات هایی که با جوابگو هستند به همین ساختمان ها مراجعت کردیم ولی تا حال چه خیلی که میبینید کاری ما نه انجام یافته است نه دوام داده ایستادن کار. برای همین اگر امکانیت باشد از نام خودم از نام همه نفرانی که در اینجا جمع آمدند التماس میکنیم با ما نظر اندازید با مشکلی ما کمک کنید. از شما امیدواریم. محترم رستم امامعلی. Салом алейкум, найман Комилов Суров. Ман ҷабрдидаи ҳамин стройка фурӯди. Мехоҳам ки ҳамин тезтар ҳамин дома созану оба гузаронану света гузарону ҳама одамо ҳамин соҳиби хона шавему уже муддати 8 сол уже ждат кардастем тезтар хона бада гузарем. ҳамин раиси архитектураи шаҳр ҳамин ба назорат ҳамин дом шавад ҳамин кора пеш бараду тезтар ба хонаҳо ҳама ҷабрдидаҳо даромада зиндагишона баранд. ман бобои фикромон раҳмонович музгор ҳастам ва дар бинои мазкур соли 2017 хона харидорӣ намудам. леки мушкили асосие ки ин бино то ин ҳол дорад мушкилот дорад. яке аз мушкилотош ин ба анҷом нарасидани корҳои сохтмонии бино аст. дигар мушкилот ҳамин аст ки сохтмончи як хонаро ба чанд нафар фурӯхтааст. мо дар бобати ба итмом расониндани сохтмон ва ба чанд нафар фурӯхтани сохтмон ба ҳокимияти иҷроии шаҳри душанбе муроҷиат кардем. дар ҷаласа гузаронда шуд дар ҳузури намояндагони сохтмони бинои сохтмон ва шаҳрвандон чанд шаҳрвандон. айни ҳол протоколи ҳукумати иҷроии шаҳри душанбе омода аст вале дар давоми 2 моҳе ки протокол омода аст корҳое ки сохтмончӣ намояндагони сохтмончӣ ба ӯҳда гирифта буданд ягон пешравӣ мушоҳида карда намешавад. ба ғайр аз ин чӣ хеле дар аввал қайд кардам мо муроҷиат карда будем ба
вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе, вале таи 3 моҳ аст ки аз сабаби ҳаҷми кор тафтишот зиёд буданд, моро ягон бор даъват карда аз мо пурсон нашуданд ва ҳатто мо намедонем ки ҳар як мо намедонем ки дар як хона чанд соҳиб асту соҳибмулк асту кадом соҳибмулк ҳаққу ҳуқуқи хонаро аз худ ҳисоб карданро дорад. خانه‌ای که شما خریدگید و یک نفر دیگر هم فروخته شدگی است؟ گلی بله. پارالل از خودتون هم شخصا هست؟ бале خونه خودتون؟ бале хонае ки ман худам шахсан харидам ба нафари дигар тааллуқ дорад. Ба ғайр аз ин соли 2018 моҳи феврал ки ман хонаро харидорӣ намудам, 3 моҳ пасаш муайян шуд ки хонаи харидорӣ намудаи ман ба дигар шахс тааллуқ дошт ва дар ҳамон замон сохтмончӣ маро аз як бино ба бинои дигар ба ҳамин масоҳат гузаронд, вале ба наздикӣ муайян шуд ки дар вақти ҳуҷҷатҳоро назорат кардан дар раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе муайян шуд ки ҳатто ҳамон шартномае ки дуюм бор моҳи майи 2018 дода буд, ӯ шартномаро қаллобӣ карда аз соли 2021 гузаронидааст. Лекин дар рафт маблағи супоридашуда аз соли 6 феврали 2018 мебошад.